기요 우나까로 이겠대요 Dede kurda kündü körəçiləri ehegin yigitigar bu hasırda çəçəbel ebenki folklornay ansamblın kıttılahtara bər sedaq intereyine ırğını vələxtədilər. Bugün biyaxa kəpsi psikelliler Viktor Stepanovich Gonchikov adından Aqsız Narodlar etkerdilarınağı ebenkiler festivallərə ulan ütağı bolun asta. Manadze setihiləxti, köxtəxti kıttan kelliler Alyona Nikolayevna Barashkova çəçəbel ebenki folklorнай народный ансамблын салаячта. Онна Александра Николаевна Ефимова, народ мастера ити харсырдана. Биге студия бутыгар калбикитигер хиха биге мактана бут онна жа кайдак баран келлиге сырыгыт туһунан биха кепсе. Биге сырыгыт онтан хүрдәк сылалактык, этергеле бары састан жоннор, үчөй багайдык. Самолетнен көтөммит, уланы дага тиен түһәммит. Наа чугай сетте регион, онтаһанын сүрбагыс коллектив кыттан просто үрдәк үрдүк тахымнах фестивальга кыттан келдибит. Онда тиемит биге үс номинация кытынныбыт. Эбенки были современный этнический костюм көдөрдүбүт. Ол композиция бут ата боллагана алдан үрдүгөр олорор жакталлар. Билди тохтах жугжур каяларда ол жугжур бегер кыллары көдөрдүбүт биге. Кыл болар. Онтой бир хүндән бихрәтләр онда биге үһүс степеннәх лауреатларын булдыбыт. Иккис номинация бут боллагана бихене ырыга, народный ырыны көдөрдүбүт. Онна үнкү хоровод эбенкилер били круговайт үнкүлөрүн олонна биһиги номинация ме традиция номинациятын болду. Дебу бу сидихилер гитен биһагар делибит. Онтон дебу Александра Николаевна бу бу кыржастар түмсүлергер бу жонору бу иске өретәгән тос ихигер. Бу тугынан бер кылгастык кепсәре. Үтө күнүдән сахасын Аллах тактыра. Бе бу терилибит осынын быйыл 19 сыллаха 90-га уже терилибит 30 сыла болар. Ол тугарытты бияга элбак хен хыжан үйрәнделәр. Үйрәппит бигеди хылыбыр аз бастыкы терилдиттен мен билин хота хыжабын. Эке хыжастыр бит акыннар бит бейдел элбак үйрәтен бар биттера. Билин кинлери то солбуян дихурдык. Кинлер тылларын толоран саналдарын эдер көлбенага бери хатыбыт. Кытталлар биха жакталлар, кыжагастар бу тоғынан истенебит. Основной бихене. Наха шу оңуктар бу карачылар бите хеге болгам тагын ул көп бо бе бу астол бу тугар бу. Наха шугай бу оңголу бу достан оңуктар мана. Тугар туспак истелең бар да хега голобур оңорор гутугар. Хото ток кистелен келе бебит Усмайга бар пост кутатын болу. Баран. Биха бе катыңнак бит, бе сүньөр олорбут. Инекна катың бит элбек. Ото онда боллагына нар онда кирен катыңга жатан бар бакпыт. Биреметигер, онда туттар тоспутун эрелабыт, онтофун таңастан, астан, кыгын онтофун тигебит. Алена Николаевна бу таңаскытын ким тигери? Таңаспытын биге оттон бу жакталлар бары түмсен олороммут. Тигебит? Бягат. Аха. Биге оголар эме баалар, ол оголар таңастырын эме төрүп биттер, оголар бейлер кытта мейстинелдер. Бу фестивальга неге кытта жу кытту бастыгыр? Бу фестивальге биге былырын барамыт, оголар кытта үнкү нимга кан көдөрбүппүт, үнкү бөлөк тиеммит. Нимга канден олон кобаллажы сакалыктака, олонна тиеммит эме барамыт былырын хүддө чөйдүк кыттан келбүппүт. Эме олок. Себата бу үтө хасарда кәнгәл житап кытыгара хега биге мактанабыт, оны чакчы даганы бу олуслахан терәһәнгә баран кыттан келбикке, анан өрүтүн даганы бу маннык бихега конынгутун кепси алды келер боларын. Оны манна кәбен китылын тәҗәҗәр бар булак. Те онан тылгытын карыстан кеңсиргә таргатын.